لوح فشرده صبا تقدیم می کند. آموزش زبان ترکی به روش نصرت. درس اول. Affedersiniz, İngilizce biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Siz Türkçe biliyor musunuz? Evet, biraz biliyorum. Amerikalı mısınız? Evet, Amerikalıyım. در ادامه درس نه تنها این مکالمه را خواهید فهمید بلکه در اون به ایفای نقش خواهید پرداخت. فرض کنید یک آقای آمریکایی کنار یک خانم ترکی نشسته. برای شروع مکالمه اون میپرسه ببخشید. Affedersiniz. گوینده ترکی قسمت به قسمت از آخر شروع به مکالمه میکنه. سعی کنید تمام کلمات اونو تکرار کنید. همچنین سعی کنید تلفظتون کاملا شبیه به اون باشه. بلند تکرار کنید. Siniz. İz. Siniz. Eder. Edersiniz. Edersiniz. Affedersiniz. Affedersiniz. در ترکی چطور میگید ببخشید؟ Affedersiniz. میخواید ازش بپرسید آیا انگلیسی بلده یا آیا زبان انگلیسی رو میدونه؟ اول کلمه انگلیسی گوش کنید و تکرار کنید. İngilizce. C. C. Giliz. Gilizce. İngilizce. İngilizce. چطور میگید انگلیسی؟ İngilizce. بگید ببخشید. Affedersiniz. بعد از اینکه مخاطب جواب مناسب داد سعی کنید اونو تکرار کنید. سعی کنید تلفظتون شبیه اون باشه. Affedersiniz. Affedersiniz. دوباره بگید انگلیسی. İngilizce. İngilizce. حالا اون میخواد بگه آیا شما میدونید؟ اول دانستن. سعی کنید تکرار کنید. Biliyor. Yor. Yor. Biliyor. Biliyor. حالا به این شکل میگید تو میدونی. گوش کنید. Biliyorsunuz. حالا قسمت به قسمت تکرار کنید. Sunuz. Uz. Sunuz. Biliyor. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. به این شکل میگن شما میدونید. چطور میگید شما میدونید یا شما بلدید؟ Biliyorsunuz. و چطور میگید دانستن؟ Biliyor. سعی کنید بپرسید میدونی؟ در ترکی یک علامت سوالی کننده بهش اضافه میکنید. Mu. بین تو و دانستن. گوش کنید و تکرار کنید. Biliyor musunuz? Mu. Musunuz? Musunuz? Biliyor musunuz? چطور میپرسید شما میدونید؟ Biliyor musunuz? Musunuz? بگید معذرت میخوام. Affedersiniz. بپرسید آیا میدونم؟ Biliyor musunuz? Musunuz? یادتون میاد چطور باید بگید انگلیسی؟ İngilizce.
İngilizce. سعی کنید بپرسید آیا انگلیسی بلدی؟ در واقع میپرسید انگلیسی دانستن شما؟ İngilizce biliyor musunuz? Musunuz? Biliyor musunuz? İngilizce biliyor musunuz? دوباره بپرسید آیا انگلیسی بلدی؟ İngilizce biliyor musunuz? زن جواب میده نه. گوش کنید و تکرار کنید. Hayır. 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 صدای I, در واقع در انگلیسی وجود نداره. اون یک مصوت نرمه که یاد خواهید گرفت چطور ازش استفاده کنید. حالا اون چطور میگه دانستن؟ Hayır. Hayır. یادتون میاد چطور به یه نفر باید بگید تو میدونی؟ biliyorsunuz. چطور از یه نفر میپرسید که آیا میدونه؟ Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? از زن بپرسید آیا انگلیسی بلده؟ İngilizce biliyor musunuz? اون چطور جواب میده نه؟ Hayır. Hayır. اون چطور میپرسه آیا شما انگلیسی بلدید؟ İngilizce biliyor musunuz? به این شکل میگن بلدم. گوش کنید و تکرار کنید. Biliyorum. Biliyorum. چطور میگید من بلدم؟ Biliyorum. حالا سعی کنید بگید من انگلیسی بلدم. به ترتیب کلمات دقت کنید. İngilizce biliyorum. İngilizce biliyorum. چطور میپرسید شما میدونید یا شما بلدید؟ Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? اون چطور گفت بلدم یا میدونم؟ Biliyorum. و شما چطور میگید تو میدونی؟ Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. بگید ببخشید. Affedersiniz. از زن بپرسید شما انگلیسی بلدی؟ İngilizce biliyor musunuz? اون چطور میگه نه؟ Hayır. Hayır. حالا اون میگه من نمیدونم. گوش کنید و تکرار کنید. Bilmiyorum. Yorum. Yorum. Miyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. اون چطور میگه نمیدونم؟ Bilmiyorum. چیزی که این جمله رو منفی میکنه واژه Mi. که در وسط اضافه میشه. Bilmiyorum. حالا با هم بگید من میدونم. من نمیدونم. Biliyorum. Bilmiyorum. Biliyorum. Bilmiyorum. اون چطور میگه من نمیدونم؟ Bilmiyorum.
حالا اون چطور میگه من انگلیسی رو نمیدونم یا بلد نیستم؟ İngilizce bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum. یادتون میاد چطور باید بگید تو میدونی یا بلدی؟ Biliyorsunuz. حالا ازش بپرسید آیا انگلیسی بلده؟ İngilizce biliyor musunuz? Biliyor musunuz? اون جواب میده نه بلد نیستم. Hayır, bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. من انگلیسی بلد نیستم. İngilizce bilmiyorum. اون دوباره میگه نه. Hayır, حالا با هم اسم زبان ترکی رو میشنویم. گوش کنید و تکرار کنید. Türkçe. Çe. Çe. Türk. Türkçe. Türkçe. حالا بگید ترکی یعنی زبان ترکی. Türkçe. بگید من میدونم یا بلدم. Biliyorum. دوباره بگید ترکی. Türkçe. Türk. Türkçe. سعی کنید بگید شما ترکی بلدید. Türkçe biliyorum. بگید ببخشید. Affedersiniz. ازش بپرسید آیا انگلیسی بلده؟ İngilizce biliyor musunuz? حالا اون از شما میپرسه آیا ترکی بلدید؟ کلمه تو برای تأکید به کار میره. فقط گوش کنید. siz Türkçe biliyor musunuz? Siz Türkçe biliyor musunuz? کلمه مورد نظر برای تو رو گوش کنید و تکرار کنید. Siz. Siz. Siz Türkçe biliyor musunuz? با اضافه کردن کلمه تو، اون در واقع داره تأکید میکنه. در واقع میخواد مقایسه انجام بده. حالا چطور میپرسه آیا شما ترکی بلدید؟ Siz Türkçe biliyor musunuz? Siz Türkçe biliyor musunuz? اینطوری میگن یک کمی. گوش کنید و تکرار کنید. Biraz. Az. Az. Bir. Biraz. بگید یک کمی. Biraz. سعی کنید بگید یک کمی بلدم یا میدونم. در واقع میگید یک کمی من میدونم. Biraz biliyorum. Biraz. Biraz biliyorum. بگید من ترکی بلدم. Türkçe biliyorum. بگید کمی. Biraz. سعی کنید بگید یک کمی ترکی بلدم. در واقع میگید ترکی یک کمی بلدم. Biraz Türkçe biliyorum. Biraz Türkçe biliyorum. ازش بپرسید آیا میدونی یا بلدی؟ Biliyor musunuz? از زن بپرسید آیا انگلیسی بلده؟ İngilizce biliyor musunuz? اون جواب میده نه بلد نیستم. Hayır, bilmiyorum. با ایجاد مقایسه اون چطور میپرسه آیا انگلیسی بلدی؟
Siz Türkçe biliyor musunuz? بگید کمی ترکی بلدید. Biraz Türkçe biliyorum. زن میگه من انگلیسی بلد نیستم. İngilizce bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum. اون چطور با تأکید میپرسه آیا ترکی بلدی؟ Siz Türkçe biliyor musunuz? جواب بدید نه نمیدونم. Hayır, bilmiyorum. Hayır. و چطور میگید شما ترکی بلدید؟ Türkçe biliyorum. بگید من یک کمی ترکی بلدم. Biraz Türkçe biliyorum. Biraz Türkçe biliyorum. حالا زن میخواد بپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ تکرار کنید کلمه آمریکایی رو. Amerikalı. L. L. Amerika. Amerikalı. Amerikalı. اون چطور میگه آمریکایی؟ Amerikalı. اینطوری میگن شما آمریکایی هستید یا در واقع میگید آمریکایی شما هستید. گوش کنید و تکرار کنید. Amerikalısınız. Sınız. Sınız. Amerikalısınız. این پایانشه Sınız. که یعنی شما هستید. گوش کنید و تکرار کنید. Sınız. Sınız. با توجه به هارمونی مصوت‌ها در زبان ترکی، پایان کلمه بستگی به آخرین مصوتی داره که کلمه به اون وصل میشه. اینجا Sınız. استفاده شده به خاطر اینکه Amerikalı. ختم میشه با مصوت I. چطور زن میگه شما آمریکایی هستید؟ Amerikalısınız. Sınız. Amerikalısınız. برای پرسیدن شما آمریکایی هستید، جزء سوالی کننده رو اضافه میکنید به M. قبل از پایان. حالا اون چطور میپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? Mısınız? Kalı mısınız? Amerikalı mısınız? یادتون میاد چطور باید بپرسین میدونی یا بلدی؟ Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? حالا سعی کنید بپرسید آیا شما آمریکایی هستید و میدونید یا بلدید؟ به سوالی کننده ها در آخر جملات دقت کنید. Amerikalı mısınız? Biliyor musunuz? Mısınız? Musunuz? Amerikalı mısınız? Biliyor musunuz? اون دوباره چطور میپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? اینطوری میگن من آمریکایی هستم. گوش کنید و تکرار کنید. Amerikalıyım. Yım. Yım. Lıyım. Amerikalıyım. آیا میتونید حدس بزنید در ترکی پایان جمله من هستم چطوریه؟ Yım. Yım. چطور میگید من آمریکایی هستم؟ Amerikalıyım.
Yım. Lıyım. Amerikalıyım. اون چطور به شما میگه شما آمریکایی هستید؟ Amerikalısınız. اون میپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? بگید من آمریکایی هستم. Amerikalıyım. یادتون میاد چطور باید بگید ببخشید؟ Affedersiniz. از زن بپرسید آیا انگلیسی بلده؟ İngilizce biliyor musunuz? اون چطور با تأکید میپرسه آیا ترکی بلدید؟ Siz Türkçe biliyor musunuz? اون میپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? Mısınız? Amerikalı mısınız? چطور میگید من آمریکایی هستم؟ Amerikalıyım. اینطوری میگن بله. گوش کنید و تکرار کنید. Evet. Evet. چطور میگید بله؟ Evet. بگید بله من آمریکایی هستم. Evet, Amerikalıyım. زن چطور میگه شما آمریکایی هستید؟ Amerikalısınız. Sınız. Amerikalısınız. چطور با تأکید میپرسید آیا ترکی بلدید؟ Siz Türkçe biliyor musunuz? جواب بدید بله یک کمی. Evet, biraz. Evet, biraz. بگید من یک کمی ترکی بلدم. Biraz Türkçe biliyorum. اون میپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? بگید بله من آمریکایی هستم. Evet, Amerikalıyım. Evet, Amerikalıyım. حالا بشینید و به یه مکالمه ترکی گوش بدید. این دقیقاً همونیه که در ابتدای درس شنیدید. همین چند دقیقه پیش. Affedersiniz, İngilizce biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Siz Türkçe biliyor musunuz? Evet, biraz biliyorum. Amerikalı mısınız? Evet, Amerikalıyım. دوباره بهش گوش کنید. Affedersiniz, İngilizce biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Siz Türkçe biliyor musunuz? Evet, biraz biliyorum. Amerikalı mısınız? Evet, Amerikalıyım. حالا فرض کنید شما کسی هستید که مقابل زن ترکی نشستید. میخواید مکالمه رو شروع کنید. چی میگید؟ Affedersiniz. Affedersiniz. اون پاسخی نمیده. پس سعی کنید ازش بپرسید آیا ترکی بلده؟ Türkçe biliyor musunuz? هنوزم پاسخی نمیده. حالا سعی کنید ازش بپرسید آیا انگلیسی بلده؟ İngilizce biliyor musunuz? Hayır, hayır. اون چطوری به شما میگه بلد نیست؟ Bilmiyorum. Bilmiyorum. با ایجاد یک مقایسه چطور از شما میپرسه آیا شما ترکی بلدید؟ Siz Türkçe biliyor musunuz? جواب بدید یک کمی بلدید.
Biraz biliyorum. Biraz biliyorum. جواب بدید من یک کمی ترکی بلدم. Biraz Türkçe biliyorum. چطور ازتون میپرسه آیا آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? Amerikalı mısınız? جواب بدید بله. Evet. بله من آمریکایی هستم. Evet, Amerikalıyım. اون از شما یه سوال میپرسه. سعی کنید درست جواب بدید. İngilizce biliyor musunuz? İngilizce biliyor musunuz? Evet. Evet, biliyorum. Evet, İngilizce biliyorum. اون از شما یه سوال دیگه میپرسه. سعی کنید با عبارت یه کمی جوابشو بدید. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe biliyor musunuz? Biraz. Biraz Türkçe biliyorum. پایان درس اول